Kajing itu kana sepang uwe usipai ubalet turutma bat kinong shun. Une usipai kurteng ujuan udei uladon lakalok henrei na marka kam kamsya ulasyak transfer no isa jangai nakalok kumbahan rubnai AA. Ulok congka ulasungsi isibun henrei unle kumno na marka kam. Lada umne tru uhapan perkat ya lakalok bat kibahayi yang hasem. Te ulet lakalek ujuan ula ong nakalok bangan sawan cuti dangayo. Te kalok jeng kasara ka ong to. Hadin si prai kasara klai kendu bat uwe ubru bakerteng uedi. Une udei wadang samla. Kasara ka klam saklang mat kibahi ngasem ha kapor bamdan ulok kasatang marwehi. Kasara bat uedi kriya ju ya janbha. Kasara kalapo ya samla bat uedi nama ba omdan ulok jongka. Katno kriya pelu jeng iye tang baro arngut hi. Namar omdan mapenwit dikini baro arngut. Katba ujuan pat ulectur bat yalek persya iki nongsyun na kabentagari. Ujuan na kapor bolektur cuma ula syaksiat salit na kabenta jo kekejat. Ujuan ula sitom bha umla syu banyat hin newat ba unyang ru umla. Ujuan na kapor ba usitom ula kan mau yala kalok bat ula perkat hapo mensim. Bajin bangaladon hajan jong kalok katno ngan kamsuk. Namar bangasyak transfer sejengai tang nong pentong umru omdon ngahaban panjingirap yagi para sipai. Henry kalok jong upat kadangi enjoy pada uwe pat ubriu. Endala dap kumbasau bena kajingnya i jong kasara bu uedi kalai penjuk penjani uedi hadu bu uedi ulah submit sendan berkasara hayeng. Ha kuwi kesengi kasara langsung tu ilade bakala armet. Kadba uedi udang don hayeng jong kasara. Kasara kalai tu uedi bangala armet den lek kumno. Uedi uloong lek kumno ngate ngamtip. Kasara klaong haba nga armet ya pite kumno pi ong ngamtip. Haba ulok jong ngaru umdon jene. Uedi uloong tip sya yakum kene ka kentei. Wat ya ulok la jong babaharu dang syukur. Sakum yang ngalain kenya yu. Uedi ula mino bak na ying sa jong kasara. Ujon bapli umtip. Ula pakti ni kasara basa tang arblay ngalak janwan. Kasara kelakem sekating namar lak janwan ulok jong ka. Yo utip bala armet. Dap syita yo kadba kasara kadang yakan phone bat uedi ban kroy yu bu unsumar no yaka namar bakala armet yu. Ha kata kapora lap ujon ya kasara bakarang yakan syapang gajing armet jongkai uedi. Ujon la kendit kumbayu ya utrong peseng. Ujon la tap kti gajing lek kat makor jong kasara ya u. Kasara la kendit gajingwan kerki jong u. Kasara la ong kumno pi ong mapinwan hadin arbnai. Kumno pi lak dawan no menta. Bat ujon ulo ong badai ublay bapak yanga bagan wan no menta kasngi. Krang bangan lap ya gajing syukur jong pi. Kublay shibu na marang lalap gajing shisha barok. Bat mentang alik nyok syaying bat imay bat sa syongsuk sara bat ulok bat hamay jong pi. Kasara kalababe na mar gajing bu ulok jong ka arngut. Henry baro arngut omdan bat rek sumar ya kasara bat ikon badang pun. Kasara kelas ngusi bat kit jinjar tang marwe. Kene gajing yutuk kana ka ajing hikai bangim day ban syukur yano yanoru na mar kanong ka api lajong. Badai kumni soong. Kemen te ya kemen lang yampat yang marway. Ada episode tenat, sungguh like, share, subscribe ke channel. Episode tenat kena gajing YouTube kana, sa komen.